अखोगी यूनियन बजट पुथोखरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंग द मियंग थमलबसु डोनर मिनिस्ट्री की सेंफम दी यामने हिंगतहंद्रे है वाफम लागी अदुगा संगा एक्सप्रेस तजु अखोगी फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन बजट 2026-27 पुथोखरे अवांग नोंपोक ता थादब सेंफम एन हिंगतरे हाइदने यावरी अदुगा पोनफम पाउचेदा यावरिबसी मणिपुर की ओइना बुद्धिस्ट सर्किट स्कीम सरुक थुंगले नहासिंग द मियंग थंबा बजेट नि हाइना यावरी अखोगी हाइरिबा बजेट असिदा कैपिटल एक्सपेंडिचर फगतहनबा की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग मपांगल कंखनहनबा टेक्नोलॉजी प्रमोट तौबा अमसुंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अमसुंग स्किल डिसिप्लिनरी काहनदबा थंबद मियंग थमनी हाबने चिंग वाफम लमनी अदुगा अखोगी एमयू की अखोगी इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर चिंगलेन मैस्नामना फोदोकपददी मणिपुर हाइरिबा बजेट असिदा मणिपुर की आईडीबी सिंगबु नाथै बिरे हाइबा वाफम अमसु मान हाइरिबा बजेट असिदा अखोगी ओजा चिंगलेन मैस्नामना फोदोकि मतमदा बजेट असिदा वांगनोपोकी लमदम की दमक खुदोंग चाबा पीबा वाफम यामना लिकना यावबा अमसुंग मणिपुर गिदमक्तदी यामना निंगबा कायबा अमा ओइरे हाइबना चिंबो वाफम सिंगसु यावरी अदुगा आईडीपी सिंग हाइबा तारे मणिपुर द थोलिबा इरांग असिगा मरि लेना हाकथेंगना हुजिक्सी अवाबा नंगदुना मसागी मयुम मकै थादोलकांदा आईडीपी सिंग गिदमक्ता अखन्नबा खोगी बजेट असिदा याउदे हाइबना चिंबो वाफम यावरी अदुगा मणिपुर गे ओइनसु तोंगान भाइबा तारे हुजिकी ओइरिबा फिल्म असिदा स्पेशल पैकेज अमा मथौ ताबनी अदुमुक्सु यावबो उदे हाइदना वाफम अमा लागी मसिगा मरि लेना ममांगदा पुथोकीबा बजेट सिंगदसु आईडीपी सिंगी अमदी मणिपुर थोलिबा इरांग असिगी मतांगदा स्पेशल पैकेज अमा हापम तोकपनी मदु हापते हाइदना मियामना पेंदबा वाफम के अमसु फोंदोखिबा लेनखिबनी ओजा कमाइन एंबया हंदकी यूनियन बजेट असिदा मणिपुर की ओरि फिल्म से ओजा तरंगसेन कोई यूनियन बजेट पुथोरप मतमसिदा ओगी याउदी हाइदना अखोगी मणिपुर की ओइबा अखन्नबा केनोसी याउदी हाइदना अखोगी क्रिटिक मयाम अमना अदे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर ओइबियाई इकोनॉमिक ऑब्जर्वर ओइबियाई अदुगा बजेट की एनालिस्ट मयाम मोइबियाई मयाम दिना येंगबा मतमदा हे इचम चंबदा अखोगी जनरल ओइना चमचम मिचम मियाम की मियेंगदगी चु येंगबा मतमदा मणिपुर की अखन्नबा वाफम याउदी हाइदना हे थंबा मतमदा रूलिंग की डिस्पेंसेशन हे हाइबसी बजेट यूनियन बजेट पुथोको मतमदा इंडिया की स्टेट खुदिंगमक लोइन ममिंग पनबनते अद यूनिटरी लोइन ममिंग पनबनते गायना हे हाइरगा मयामदा लैरिबा मियाम की पेंदबसी काउंटर तौबगी हे मथागी रूलिंग डिस्पेंसेशन दा लैरिबा कांबुना हे तौगले तौदुनसु लाए अदुबो अखोइगी मियामना हाइरिसिदि करिनो हाइबा मतमदा मणिपुर दा थोइबा 2023 की मे 3 दगी थोइबा इरांजे अनप्रेसिडेंटेड ओइबा थोदोक वाथोक इरांग अमनी मिहात मिपुन चथदना अदु चुमनगी 2023 की मे 3 दगी थोकपदा नतना मसे सांगधारागा हुजिक चाही अहुम फाजलकदौरबनी सी फावबदा तौदना अखोइगी हुजि हाइरिबा आईडीपी जोइना मागी मयुम मरमदम जिंगदा मरैबाक मरमदम अदुगा इंडियन सिटीजन अमोइना लैरिबा मणिपुर की मियामसी मणिपुर सिदा पोकपा मणिपुर सिदा चारपा पारोल पुरोल कयादगी लागा जेनरेशन सुथान कया लाक्तने हिंगिबे इमुंगसिंग असि लोइनमक मरु फुकना माई मयुम हिंगोंदु मरु कांदा लांजेनरा कांदा तोहान तोहान मफमदा सैदांग कांदा हिंगबा पुंसी मरेलनेबा असिगुंबा फिबम सिदा अखोइगी अखन्नबा मियेंग अमखा अदुगा अखन्नबा मागी सेंफम खरा बजेट यूनियन की बजेट मणिपुर थोइबे इरांग चाही अहुमैना थोकचलाबनिना मसिदा सोअनग्रिबा काहेनग्रिबा मांगहनग्रिबा अदुदा नतना ख्वाइदगी चावबदा करिनो हाइबा मतमदा चाही अहुमगी इरांगसिना ऑल अखोइगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इवन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज फनेयाम भाव लोइना सोअनग्रबनेबा लौसिंग उबा याहनगिदबा म्याम यावख्रे लोइजिंग लोयागी करिगी अदुना एग्रीकल्चरल लौसिंगुगी पोथोकसिंगे लोइ हंधरबनिना अखोइगी सेल थोकी लंगी अखोइगी इकोनॉमी अखोइगी सेल मिटसे अदुके मतिक सोअले सोअलिबा मयामसी मसी कुखतनबगिदमक्ता अखन्नबा पैकेज अमा यूनियन बजेट ना अखोइना मणिपुर की मियामना बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया यूनियन बजेट से सेमको मतमदा अखोइजे वारबनिना सोअबनिना अखोइगी से सिनफम मयाम अमा लोइनमक
kano tawre mangre adagi se isam jamna har kanda akhoi gi highways da gari thoramba mioi lising manga rom hena kano tawre akhoi subam nomam khagda dana loina mai mung manung yaw so bani adagi small scale industry macha macha tawramba mayam ma khoi business establishment macha macha tawramba mayam tawbang am dana loin thirabani adu itadi whole economic breakdown ama leiraba lamdam sa being a state of India masi Manipur ki suaba miyam amadi Manipur ki soiba sentham ase magi selmit ase agadan ge haiba taragadi union budget ta magi akhanaba package ama semakani haidana being a city of India Manipur ki miyam madu thajajaru bagi wane madu expect torubani madu ki expectation ado ngasi kadauge haiba matamda union budget se puthorko matamda madu ki expectation du miyam na thajajaru diba union ki budget se puthorko matamda Manipur ki miyam gi aifana bagdamta kari gumba thorot khara tawrakani haina thajarubado madugi ona tainabada karimta tawraktabai wani hojik tawra isidi che ngasai gi akoigi chinglen mesamna haibagi wafam akoigi economics ki chinglen mesamna haibagi wafam du akoi daily paper sing da pongnare paunare magi opinion ngarang mangana atopa media channel da discussion da so hai kre quote kre mayam ama leire sigi mathakta kamai tawge haiba matamda hanadagi lejaraba donor ministry ki senfam donor ministry je masichu akhanna India na Tongan ba angle mayam amadagi factor mayam amadagi sigi development of the northeastern region haidana masigi northeastern gi pulap si chawkhat nabagi madu defense ki angle dagi warambi ai military ki strategic angle dagi warambi ai natraga koi gi human resource development tongan ba angle mayam dagi ni donor ministry semgri je aduna sigi infrastructural development gi kari gi amagi loina mak lamdam sida tongna bagi semgali ba hangai ba donor ministry je masi bhawbada sigi senbam si bhawbada kaktarak bagi handarak bagi potu leire adu hojik kari no haiba matam da budget si whole budget ngarangi pe sat humpu ga no pan budget tu da yauri basi Manipur haiba wahi palli si madugi budget ki document tu gi page 19 subada palli ni adu su palli du su kamai tawge da Manipur palli si kada waida palakkuno da Manipur khakta pan manate ngasai gi tarang sena pau du yawe na haibigri ba asai awang problem dam da asai gi circuit khara semgot na bagi taw matam du da Sikkim ne Arunachal ne Assam ne Manipur ne Tripura ne Mizoram ne haiba awang buki Sikkim yawarga punna dona ni makada leba chi Sikkim yawarga nipan se gi manung da asai gi Nagaland ga Meghalaya ga yaudana atai taruk sida Buddhist ki lamkoiba mayam ama lakpa jingdogi makoi gi khudong chana bagi damakta haiba state taruk sida Manipur yauna Buddhist circuit amamam shanna bagi semgat na bagi tawbadugi budget ta Manipur gi maming du yorok bagi wane ba aduna all union budget se ema matam da magi normal oiba routine oina chatharakpa senba thumba gi kari gi mayam du loina mak state ki maming pandrasu atopa state ki chu maming loin pani haiba leite pande union ki budget ama loin lejari magi head wise magi loin lejarabni senba thumba gi magi geno si leire leiraga jo aikoina hajari de ayam ka jo handan jarabada Manipur de leiriba pibam chidi aduki matik show over unprecedented oiba asai crisis amagi keno da leirabani na masigi crisis sidagi nathokna ba masigi crisis ina namhatna ga koi je sotharaga koi je mayam dagi mimana dana huju se loina ma economic activities mayam so le leiri je bukhatlaga itang mimana na ba tawge haiba taragadi special package ma tawda bane ba ado mamang da ising jaw matam da so dum ising jaw da so koi da koi irang manung si da ising jaw dum yaure ising jaw da so pirakani hairakan da ruling ki dispensation na di pire e na pi budget yauri ne ba budget ta akoi na de akhan na ba package hai bane ba magi normal no jing si da magi ke no tor podu na te ba senthang kara mateng khara pirakpa adu tor podu na te ba adu na whole overall yeng bada hojiki union budget sina magi union jigi manung da union of India is a union of states ari ne ba adu union of states sugi magi union jigi Manipur being a state of India, being a part of India, masigi citizens in the Tenariba, masigi awaba selmiki kari awaba mayam mayok never give them the madu mayok nabangam never madu lakshin mangam never give them the union gi budget sidagi karimata madu koigi kai haitare koigi maitero da halaman jingna naya paisa magi sang ba wogeno yaudre haibado aduni kachu akoi koina khallure badu miyam sina khara tawrakani na khallure badu khallu bai koina lan ba ta bagi mong duni haidana e mai thumjage
ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ